سلام 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 كما ياللهم دحان دوعلكم يه. Alright أبرها لو دحاوبي one of the days هذا خابتن سئلنا زي بالله بصراحة كوينا أنا زي أنا إيش سيكنا محلال فا almost ناي حموش سنة عسرت ده أحوات سمع له خدو دم تيجي له رزقي هذا بلو مرحبا 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 سمع أنت اللي ده have نابتن زينا خنقتو alright سمع أنت اللي سلام 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 سمع أنت اللي حدا نبل أحوات yes thank you yes here you go why market لو ما أنتي kind of good مالت good right green technology media and then financial service semiconductor retailer healthcare كتاس كله green سلمنتاي why نزبل نزي حطينا نملس look this S&P again almost ناب حدا 50 trillion قريبنا لنا هجي لما أنتي added غير وزر S&P كبابي 800 billion مالتيو so 1.65 increase غيرو up marketنا up كوينو كل رئيزلنا بمولو up كوينو why نزبل ناب زي إنا خنمس لس شنا S&P almost 12.60% of correction alla down is a correction alla Nasdaq a correction alla Apple bear market, Amazon bear market, Meta bear market, Microsoft bear market, Nvidia bear market, Alphabet or Google bear market, Tesla back to bear market. Now was a crash and back to bear market. So نزنم لاس إنا متنا انتاي خوينو ماركتنا أزي خوينو ويكا جرين خوينو سلمنتاي نزبل حتى نزي إنا خنمت كم زي تري وزر لهم أبتي لعلي كامتوينا ترامب داسوت حوات ترامب أزلقو برها لو ودحاو بي ترامب أزلقو إذا مثل عدنا طرحنا نفلت أمو ترامب أزلقو لس زي أخص معكم نيشتي انتاي زبزلو by the way, thank you. That's a smart idea. And it won't be that. Secretary Dustin suggested that with tariff rates as high as they are now, it's effectively an arb trade between the United States and China. Do you see it that way? That's true. 145% is very high, and it won't be that high. It's not going to be that high. It got up to that. We were talking about fentanyl, where various elements built it up to 145. No, it won't be anywhere near that high. It'll come down substantially, but it won't be zero. It used to be zero. We were just destroyed. China was taking us for a ride, and just not going to happen. It's not going to happen. We're going to be very good to China, have a great relationship with President Xi, but they would make billions and billions and billions of dollars a year, and they would build their military out of the United States and what they made. So that won't happen, but they're going to do very well. And I think they're going to be happy. And I think we're going to live together very happily and ideally work together. So I think it's going to work out very well. But no, it's at 145%. It will not be anywhere near that number. All right. Got it. Thank you. So, حوات حسكم الله نتبي. All right. انتهي لنا ترامب كم سمعوت أنا حكم لسي بري ماركت كأقدم خريقكم ماركتنا مستعد أوه دحر ماركت زلو بري ماركت like it's all up. Down is up almost 1.21 as of now, and then S&P is up almost 2.9, and then Nasdaq is 2.75. It's coming up. Good thing. زبالة أنا جركا sorry حوات I know. US Treasury bond down coin. Why نزي أمكن ملسا إنا مالتي so سلمنتاي أزي كوينو نزبل حتى مجمرة كلتنا نتبين كلتين ترامب قولع أمريكا I like it so ترامب بالتعمي انتاي كوينو هجي مسيلكم completely shift gear سلمنتاي shift gear ترامب نزبل حتى market أزيو توعوعيلو ريقهم ماهم market وديقو كالكا بقدمة مالي CEOs كامباني دات حلفتنا CEO كامباني مالتيو 9 million CEO hold on سلمتا شفت جيرو نزل حتى خمسة ناي والمارت تارجت هوم ديبو زيهم عبيتي ريتيلر ستورز أبي أسأزلوعن زياتن أخيبا جيرن مسترامب هاي ترامب أنت أخات قبر زلخا نحنا
دحري ورح دحري خلت ورحي نبرتنا زيرو خوني أبشلف سلازي زلوا ناي تعرف سممع كتفتر كتقول على كذب عبي بريجر سقطون جيراني عند الساعتين هل بعبي خا من سقط جيرخا ماركت كل ستاك ماركت تريجر بوند بملو بريجر جيرو لن ترامب مالتي سلازي هيجي ترامب دارجا كسمع ني سي اوس كسمع جميرو اوكي انت ايو سميعو نزبل حتى سي او كسمع جميرو سي او مالتهم حلفتي نبلو مالنا مالتي نحانتي كامباني حلافي مالتي سو نزيهم كسمع جميرو إذا تقبرو زلغا تعرف ناب ريسيشن كمرحنا ايو ناب سابلاي تشينز بهالكا لايك يو نو بدخون نبرت كمص ايكلين let's say like معات كارغو خاب تشاينا زمص نبرت كمص يالل بمولو نس سرح نبرو اب شلفنا زيرو خوني سو ترامب انت اخا تقبر زلخا باعنطبو ايتدالخلون سلازي فيجر اوت كبر زبل حتو بقوم سقطات مصيو بكل مصيو سو اندا غير ترامب نزبل حتو جنا ايغبرن زل حوات حزني جنا ايغبرن زلو according Wall Street Journal guys in James Wall Street Journal always Wall Street Journal time out يعملوا مع انت بون that's why 12:51 p.m. all right Trump he might be back oh god damn it come on I have it in that hold on guys yeah anyway come by hand Trump all right let me go let me search it's right in here 50 to 60% tariff. Sign in yeah بتاع الكمبيوتر yeah Forbes زي آخر أنا خلينا. Come on, why they did this? Sorry guys, I gotta show you this. Let me cheat somebody because it did ask me that stupid thing. Kabzian Kevin Kasero and let me take this. All right, Trump and Tailu Masilukum. All right, roughly Wall Street Journal and Amazon. Okay, tariff most probably RAF cap 50%, nap 60% down. Khoni capti 145%. What 245 Geruan cap 245 down coin up 145. Ka 145 ka haji according Wall Street Journal we are expected nitsubezalna officially the White House officially says the China tariff come on تثبيتنا ينبرن ناب تحت خمس يخيل يزبل جنا announce هيجبرن زلو ترامب 50% 6% announce هيجبرن زلو نابزي جزنا جن بس إحنا خمزلنا أم نبتس خمزلنا أم considers قبر زلو White House هم considers قبر زلو Wall Street Journal صحفوي so this is Wall Street Journal you can read it كدم بوت خلوق محوات okay إزي حزوة إزي زقبر زلو سلمنتاي نزبل حتى إنا مليس نازلنا ترامب انتاي غير والله مسلكم جين like whatever China ايدولون تقلا forget it غير ما محوات اشكي عميم ني ترامب كمزن كالي كامباني كمزن كالي هاجرات مصيوم هي بريزيدنت ترامب دويلهم كلهم اوروبيان ولا علم 130 هاجرات دويلن اي ترامب كمزن خنقبر كمزن نوغشيشن كمزن سممع كمو كبلو اي قالو sorry China هم ايبلوتن ترامب دلايك هاجبر we already strong in Allah انت ام غيرهم China مسيلكم مريسوم اوكي نسخاهم غبر نحنا خامستن فريند نات كازلوا especially Asian families بحالا هاجرات مسان كيدنا دردر كنقبرينا مسان كيدنا كنسما معينا تنعخان هبه كنبرنا ايتمز ويكا برودكت مسكال كنا كنقبرينا نقدنا سلازم نسخد لايك اكبر حنياتو بزي بانا حنت خمزه يتخون نفلتنا ذا عينته قبره ملسي لمو ايدولو communication አይገበሩ ወላ ሓንቲ ይገበሩ
ስለዚህ እቲ ንሶም ብደገ ዝገብርዎ ዘለዉ ስምምዕ ኤሽያን ፋሚሊ በል ወላ ንኢሮፕ ድበል ንኻልእ ዝበል ንትራምፕ ሃሲዎ ሒዝዎ ከምተን ካልእ ሃገራት ቻይና መፅያ ክትልምን ኣይከኣለትን እንታይ ገብር ኣሎ ሕጂ ትራምፕ ንመሰማምዒ this is smart idea by the way እዚ like ብጣዕሚ እዚ ሓደ ስማርት ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ትራምፕ እንታይ ገይሩ ኦኬ በሉ ንሕና ነውርድ ዶ ዝዓይነቱ ኦኬ እንድሕር ቻይና ንቻይና ኣውሪድና ኣላ ንሳ ክትወርድያ ዘንሽዑ ናብ ስምምዕ ክመርሕዋ ክእሉ እዮም ኦኬ hold on guys so ታነጥብ ሕዝባ ይቕረታ alright ቻይና ኣብዚ ኩሉ እንዳተገብረ ከሎ ትራምፕ እንዳዕገርገረ ከሎ ናብ 245 ናብ 145 ኮታስ ኩሉ እንዳገበረ ከምፃ ኣይከኣለን ቻይና ኣሕዋት እንታይ ዳ መሊሳ ቻይና ካብኡ ክርሕቃ ክኢሉ እዚ alright ግበር ንስኻ ንሕና ከዓ ምስተን ካልእ ሃገራት ዲል ክንገብር ኢና ሕጂ እዞም ሲኦ ናይ ታርጌት ዋልማርት እዞም ኩሎም ዓበይቲ ሆም ዲፖ ምስ መፅዎ ፕሬጀር ምስ ገበርዎ ማርኬቱ ዳውን ምስ ኮነ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ሕጂ ትራምፕ ቴንክ ዩ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ስለዚ ሄይ ኣነ እውን ከምኡ ይደልየን ነይረ እኮ ናይ ቻይና ኣብኡ ከብፅሖ ይብሉ ሰሚዕኩም ማታ መእተዊ ኣብኡ እውን ኣነ ኣይደልየን ነይረ እንታይ ዳ ኦኬ ኮንሲደር ሎወር ክንገብሮ ስላሽ ክንገብሮ ንታሕቲ ክንገብሮ ኢና so according wall street cap 50 ክሳብ 65 ክኸውን ይኽእል እዩ maybe to 50 and 65 ዝብሎ ዘሎ እውን ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ዜሮ ኣይንህብና ከም ትቀደም ብሎ ናበይ ክትመፅእ መሲልኩም ውዒላ ሓጅራ ናብታ ቤዝ ላይን ናብታ 10% ክትመፅያ so ቻይና እንታይ ክትገብር ትኽእል ሕጂ ንዝብል ሕቶ እዩ ኦኬ ያ ታንክ ዩ ቤቢ ኪድስ እዮም ዝብልዎ ባይ ዘ ወይ ኦኬ ናብ እንቋዕ መፅኻ እምበር ፀገም የለን ሕጂ ኔጎሽሽን ክንገብር ንኽእል ኢና ክብልዎ ክእል እዮም that is a smart so እዚኣ ኸ ኣማራፂ የብሉን መን እያ ተኽዕሶ ዘለዋ ትማሊ እንታይ ኢና ኣለና ብቅዲ ትማሊ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ቻይና እያ ካርድ ዘለዋ ወይ ከዓ ኩዕሶ ምስ ቻይና እዩ ዘሎ ኣሕዋት ንሕና ዩኤስኤ ብዘይ ቻይና ልዕሊ ልዕሊ ፍርቂ ትሪልዮን ክኸውን ንብረት ካብ ቻይና እንድሕር ነምፅእ ኮይና እሞ እዞም ኩሎም ሲኦ እንድሕር ይዕገርግሩ ልዮም ዋልማርት ማለት ዓብይ ድኳን እዩ እነን ኣማዞን በለት ዓብይ ድኳን እዩ ንሕና ንኩሉ ፕሮዳክት ንገዝኣሉ እዩ ሶ ንሱ እንድሕር ተዘየልዩ ኣብኡ ንብረት እንድሕር ኣብ ሸልፍ ተዘየልዩ ናበይ ክትከይድ ሕጂ ተመሊስካ ኢንዳስትሪ ፋክተሪ ከፊትካ ሰራሕተኛ ኣምፂኻ እዚ ኩሉ ደቂቕ መቂቕ ካብ ቻይና ዝመፅእ ከተፍሪ ዩኤስኤ ማለት ድሕሰብ እዩ ኣናዘር 10-20 years ክወስደላ እዩ በየናይ ጉልበት ኩሉ ኮታስ ኩሉ ንፈልጦ እቲ ማትሪክስ ናይ ፋይናንስ እናንዛረብ ዘለና ሕጂ so it's impossible already ቀደም 100 ዓመት ገዲፋ ተፀንሐት እያ ትገብር ዘላ ሕጂ anyway Trump is good ነዛ ትሪክ እዚኣ ተጠቂሙላ thank you CEO ምምፆም መምክኔታ ገይሩ ዲ ካልእ ገይሩ ንድሕሪት ይምለስ ኣሎ so no more ብዛዕባ ታሪፍ ክቅፅል ኣይክእልን እዩ እንታይ ዳ ንታሕቲ ገፁ ኢና ንርኢ that's why ማርኬትና ትማሊ ድሕሪ ሰዓት 4 ፅቡቕ መፅዩ ሎማዓንቲ ፅቡቕ ውዒሉ and then as of today come on you can tell news ከም ዝሕለፈ ዝርኢ ዘሎ ሕጅወት let's back that okay CNBC ንራዮ like Trump is considering exemption automakers on some tariff like this is good one like this about 4 دقائق قدم 4 دقائق ዝወፅእ so exemption na automakers ናይ መካይን 25% ታሪፍ ገይርዎ ነበረውን እዚ እውን ሓደ solution እዩ good job እጂ ንምንታይ ነው good job ንብል ዘለና ኣሕዋት ኣማራፂ የብሉን ብትክክል ብገረሩ ሒዞም እዮም ቻይና ኣበይ ነይሩ that's too late ማለት ትራምፕ ኣይኮነም ዘሎ ሓፈሻው ተም ቅድሚ ትራምፕ ለመሩ መራሕቲ ቀደም ገይሮም ተዝኸውን ነይሩ እዚ ምናልባት consider like good benefit መሃለዋ ዩኤስኤ ግን too late now already ቻይና ዓብሊላታ ያ ነገራት ፅንሕልና ድሕሪ 10 ዓመቱን she's going to be number 1 እጂ number 2 ዘላ she's going to be number 1 most probably right so another news ንህለኩም ኣምፂኦም ዘለዉ Trump considering exceptions for automakers ናይ መኪና ጥራሕ ሙሉ 25 hey Tesla is going to enjoy by the way ሕጂ Tesla ኩለን ኮታ what is Tesla now should be up by now told you that almost about after now 0.62% up as of today 5.39 up so automakers high ክኾነ ማለት እዩ so second point ካልእቲ ነጥቢ
Alright. ካልእቲ ነጥቢ ዋይ ንዝብል ሕቶ ካልእ እንታይ ኢኻ ገይሩ መስልኩም ትራምፕ the good thing is let me back this ምክንያቱ ስእሊ ስለ ዘይብሎ ሕዋት ትራምፕ the good thing I know automakers ና ኣብ ልዕሊ ጀሮም ፓወል ኣነ ፋየር ክገብሮ መደብ የብለይን ኢልና very good ምክንያቱ ንጀሮም ፓወል ፋየር እንድሕር ጌርካዮ ማርኬት like could be tank all the way down كري نخلينا so أنا no more tension Jerome Powell please كبلا جمير هجي حدا بحقون أيف كرولني كم تزبولو independent يوم federalist so هجين تخبل جمير هي Jerome Powell please rate cut كبر that's a nice one good so Trump كاب إيري تخو عصب بخلو تتقالي معه so داخل له مالت يسمع له CS ملهم already يسمعوا لهم كلا أيقونن so we are waiting صبوا نجار take effect by May 3rd إبلنا لوزين by the way exemption would be separate from 25 tariffs imported vehicles as well as 25% tariff imported. That's okay. Thank you. So this is good news. Record this is great news, Maliki. So this is Celeste news as of now. Trump fire comes a governor Jerome Powell Nagir Nalo. That's a good news. And then Trump, China Gir was a lot of meeting come kilometer Hamishan Zolona meeting Hamishan worried Hijaka considered Nab Hamsa Susa, you were Dalo. And then Salsa automakers 25%. Some exemption comes Gabriel and Nathan Nibratat comes as a Abzi, bundle Kogoro, Abzi assemble Kogro Malit. This is great. Trump Nidheriti Metzalo, Trump Yazil Allo Mukhniat Amarat Yabulon. This is smart ways, by the way, bad icon. Good negotiation you. So China could do well نتصبه هجي. Miss China like communication could جبر نتصبه. China زي أيلا. أبز حلفة exemption مس جبرو نايتي electronics هي piece of مجمار. صبوا soft مجماري لما قالي تمام. هجها استات مجبارها second ways good سلاز هونه. We will have a good زي buying opportunity كل دي أي هلون أو سيلنا خن زاربول نخنا. This is good news guys. Front door. $2 for a cancel is actually I'm broke right now. I just never go anywhere. So we're up. See you later. See you later. Front door. All right, I think so. That is all. Celestine at Visa Halana. Let me answer these questions. Yes, most probably. Yeah, it could got according JP Morgan and Ilnazalo what 50% recession كجات مخلي حدا نبعبي تفدرال جيرمز أنا حنايتي ناي ريت هاي نبولو كل زي بمولو أوكي جنزب بتعمي مرحق أمزلو حدا نسله كلا أي نجار ترامب أمس يوزلو already a market ما سيتفتيرلو أحوات inventory درجة out كوني like price high كوني سالساي دوج إيلان ماس جبورو سرحتني أمسكواك حدا effect مسيلو رابعاي هزو سرحتني تات رابعاي سرحتنياتات كاب هاجر مسواق deportation بمولو زيون كم سألنا يخلي recession yes we كهلونا خلي جن نوي حيك خوني نحوات انت ايت recession كقاتم خلي انت قاتمو نوي حيك خوني انت ايدا باين opportunity فترة لنا خلي ثم الاختي مودعة مسجي please كل شع زخونا نجر كاب هجي كاشنا خن الدالو دسبلني I like that. Sami Ertra do ilana to. Okay. So cash na gonna download discipline. Please make a cash ready in the her بتخكل recession أقعد إمو so that way we can use that opportunity مالتي. أبغى أقول لكم إيش تكجلت calendar نا أنت يمثل as of next week نبي أنا نزبل حتى okay calendar already هجي بك أبس calendar I coin زلوا marketنا بتعرف بقول بترامب راح يكون زلوا today is رب عندي
like yes, S&P plus US service PMI by 52.8 ንፅበነና 51.4 bad ኣይኮነን. like manufacturing PMI is 49.5 ንፅበነና 50 like ተጋላቢጠን. it's fine, it's good. look this new home sales ኣሕዋት 685,000 as of 12 ማንዝስ ንፅበ ነርና 724,000 ተሸጥ. oh my goodness, always new home sales. ገዛ is in high demand. ገዛ is in high demand. ገዛ ክራሽ ተፅበዩ እንድሕር ኣለኹም ኣሕዋት, no way, nothing, no sign of ናይ recession ናይ ገዛ at all. economical recession ካልእ ክንርኢ ንኽእል ኢና. stock market recession ክኸውን ይኽእል ወይ down ክኸውን ይኽእል. opportunity ናይ ገዛ ግን no, still big demand. look this. all right, ፅባሕ expected the durable goods order ፅባሕ እንታይ ኢና ክንፅበ ዓበይቲ መካይን ካልእ ኣብዚኣ ነጥብ እዚኣ ተምፃላ ንማርኬትና ቁሩብ ቆላሕታ ከተምፃልና ትኽእልና. ኤግዚስትን ሆም ሴልስ ከዓ 4.13 ሚሊዮን ንፅበለና ክንደይ ፅባሕ እዚአን ክህልወናይ. ፍራይደይ the most important ዳያ consumer sentiment, እምነት ኣብ ቁጠባ ዝኾነ ሰብ እንታይ ክብለና ይኽእል እዚ ክልቲኡ መዓልቲ እስዩ. so ፅባሕ እውን most probably our market good ክኸውን ይኽእል እዩ as long as Trump back up ስለ ዝገብር ዘሎ ንድሕሪት ይምለስ ስለ ዘሎ የዝልቕ ይበሃል ኣብ ዓድና የዝልቕ ስለ ዘሎ አማራጭ የብለን ከዝልቕ ኣለዎ ትራምፕ. so we good like pre-market everybody European is good, happy. pre-market as of now down is up almost about 439 point, and then S&P is up almost like 1.93, and Nasdaq is up about 2.56. good. we have a great one. and then بصراحة الله كابزين لعل خلي حوات let's keep in touch. صباح ون حدش نقرت اللي update قبلكمي لما متيز الله هجين تاي واي ماركتنا خمسة كوين نزبل حتى إن أخن ملس متينا yes yeah I know Trump هو قبرة Trump هو قبرة trust me. well yeah most probably we'll see what happens anyway. Trump is done. We'll see what happens. all right, thanks guys, love you everybody, bye bye.